to everyone both here in person and joining us on live stream. Today, as we come together to lift up the name of Jesus in praise and worship, let us be reminded of the words from Psalm 100, verse 4. He is gracious and sweet, and his courts with praise, with thanksgiving and praise his name.
Let us pray. Whapeo le tangata o na le mawhai o na wa aisao atu I le lae o noa ma le a whaina. Whapena le tapo I ngaro no umala we kalesia I le nei tai au. E le mawhai o na mātou whaia se pangana o whatasi mai lo nganga pa ia. Me le fio mai a nganga pa ia e. So wina o mātou tangata tāpua I te tasi so se mea o mātou iai.
Mātou te avatu e le tauranga e pa ia mamali e I lau fiu. We thank you, God, for this opportunity to come and worship you, give you the honor and the glory. But we can't do it without your help, Holy Spirit. So fall heavy upon us as we give you all the glory, the honor, and the praise. In your name we pray. Amen. Ala tātou amata nei sounding al bese o te inai tātou e le special choir, le aso fia, le aso sāle nei.
tatu ifu matalo i le tua. Let us pray. Le tua siri ese. E tama le alo ma le nganga pa ia. E whaia le langi ma le langi ma me uma o iai. Le fuise mena whaia le whaia la o fio. Nā fo ile nei tai au mātang o fie le o whanga poto lo lu umala o e kalesia. O mā fua le nei aso, o na sa whaia e la o fio. La whai mai lo no umala o e kalesia mai mato o mai whanunga le lei. O mato o mai le nei tai au e peo na mato o masani e la mato o tapu inga. Le amatanga o le vai aso ma le vai aso. Pe wala ngona i o mātou tino a mese fo i le nei tu o le ke lope. Pe lo whamanu malu mai ni a nganga ese. Na i lo le nganga o lau fio e pe o na mātou masani ai. A nganga o lo tau mawhai e vai lau whanau whatutua. Ese mai le nganga whamau popo e pe o na masani ai i mātou. Le nganga ua langa ai manatu o isi tu o la mātou nuku. Whatau matatao i manatu i le isi tu. Ua vaevaina i mātou ma ua mātou langona. O i eise vanu o lo vaeina i mātou. O le mele o mātou maia i lo whale tāpuai. Mātou te fia i loa lo fina ngalo mo i mātou lau whanau whatutua. O mātou o mai e ngā lala o mātou loto. E fia mana mia le whasino ngā lau o fio. O wā o soata le lau ele ele. O fiwa mātou tau mo whainga e peo na masani ai. E pangale pe ele o whafafonga ina e lau o fio la mātou ngā luenga. A mātou wa ai atu i lau e kalesia. Ma le tūlanga ua tau le aisa lātou ngā ruenga whaperofeta. E vave eo na lātou te ua le ami o tonu o lau fio le lololangi. A mātou wa ai atu le to ulu o le uwhai ngā ruenga ma le vai eina o le tino ke riso. O na mātou whanoa noa lava lea. O wa renei wa tupu i o mātou tupu langa. O mātou mo o ai teimi aho i ai o mātou mātua i la le tino ma le whale nganga. O lātou teimi e pese ina i ai le ngā ruenga whaperofeta le nganga pa ia. O tulai mai foi i mātou i o mātou foi tupu langa. O mātou fia i mea whaingo fie. A umi foi le lau ngā whaiwhia o te ngāu. A mai foi ni mataho po e pa o papa i le whalongo i mātou. O whingatau na mātou whalongo ina. Mela valea mātou te mauti noa leli e elo le teimi mo mua le nei na whape ina aile la rolangi o tangata. O mātou mautino o teimi umalawa e whapeina ai le larolangi. Ona ua ngalo ia i mātou la o fio. Te tala foi le tusi ma mātou foi te wina o teimi na pōni sā ai le larolangi ma whememea i e tangata. Ona ua ia tāpua i tua e. A tua pepelo. Le meleleli ia o whanga poto lo nu umalau e kalesia le nei tai au. Mātou te fia i loa, lo fina ngalo mo i mātou. Mel nei o mātou mauti noa e le asa ese lo fina ngalo, mai tupulanga o mawai. Mano mātou fo i tupulanga. Mele mātou te tala ai le tuspa ia i asu sa uma.
Ma mātou tau mawhai e wha wau le lofo la o fio mai lava i le amatanga. Na whautua i nā e tangata whatutua e pe o Abrahamo i sa ako i a kopo. Se i o mai lava i a Yesu Kiriso i le whenenga fō. A mātou whaitau i tala e tusa o lona tupua e malona fō i pale whengai ma la o fio. O na mātou mauti noa lea o lau wala au mo mātou tupulanga. Ia toi fō i atu lava i a te oe malofina ngāpo. Ne leo mātou osi ai nei tāwanga osi, lewa yaso ma lewa yaso. Mātou te fie i loa lo fina ngāpo. Tupu moni lava i le mwhaiona mātou wa ai sa o atu i la o fio. E o noa ma le a whaina. I le mwhaiona mātou mauti noa i la wami o tonu, wana o oe lava e ana. E o noa ma le peina o mātou tangata, whale tino. Me lea o mātou ta wala atu ai no walo o Yesu Kiriso. Wa o ia na mua, o leo matua o e oti. Wa fio i le langi o lo whautua mo i mātou i lo i tuta matau. O ia tu i laro le whateita inga mātou te whateitai uma i ai. Lusta inga fo i o le nā whatutuanga ma polo inga na o atu e misionale i o mātou lau ele ele. Na mātou whamana tuina ai le tau nuu atu le tala le lei i le lava yaso o mawai. O le mātou te taro le ali i e whatulai e lau fio ni misionale mai o mātou foi tupulanga. Misionale tutoa, misionale le fefefe, misionale e baai le upumoni, e unoa ma le a whaina. La mātou taro le li e ne e whatupu mai le nei e kalesia ma le orotu. Ia e meise fo i tangata Samoa. I lātou whatutu e te ina lau e kalesia. Te ina o mātou nuku i tu malo ma aina. E o fo i lawa i nei atu nuku o ta ape masala lau i ai tangata Samoa. O la mātou taro le li i a i lātou lo ala whai mai le nei tai au i whanua noanga. O no mawhutanga o le petia o no le oti. Si whamaise o awa lofa i a i lātou. Mātou maua fo i a tala. Mai mangase ngase o whengai manisi. O mātou taro le li i te pena e lau fio o mātou malanga te tutasi. Ne ia tangia e pea le lofa la bea i o lau fio i lau whanau whatutua le larangi au au. O la mātou talo i e whaongaina tapo i ngā le nei o lotu. E kalesia e wha maipu e lo fina ngalo mo i mātou. Whapela wa yeise manatu tuli manu i mātou le li i e. O lo tapua i le nei tu o le kirope o le nei. Ia vea i mātou ma waa o le tala le lei. I whaongaina fo i se vai o le ouso. I whaima me malosi e lo tala le lei. I o mātou tangata a mata. I mwhasolo atua i isi atunu o larulangi. We thank you, Father, for the resilience of your gospel. Whenever we are troubled, all we have to do is go back to basics. Whenever we are sad or depressed, all we have to do is get on our spiritual knees and seek you. Find out what your will is. We read the Bible every day because we believe that your will for us today is not inconsistent with that is in the Bible. So as we read the stories of our faith, the narrative of our canon, that we have the courage and the boldness to project it and extrapolate it into our day-to-day lives. So we can have lives that are meaningful, lives that are fully examined, and lives that glorify your name. O mātou talo le li e ne e iai whamuianga la o fio. I na mātou e kalesia nei. I
mata fale uma. Me se tamama tina matutua o le lava le malosi e awaia I sauninga faitele o lo malo. E le ngata fo I lea I lato o lo fefefe I le siama o lo pisi nei. Le ngata o le siama I fafo. Ai whape fo I siama o lo tutonu ia I mato o te totasi. Wana o lau o fio lava e malo lo ai. Lo mato te talo ia o ngā mato sauninga fai. Ia o ngā mato mafutanga whaita ngā tusi, taro talonga, masusuenga o tuspa ia. E hutu e manu ia o lau o fio I le o lotu nei. Ia whape fo una whaia ia I lato o mato tāpua I whatasi. Nei mai e rua. Whainga maloa, Samoa e lua, ia ieila whamanuianga I ona teitai. E kalesia, e fia, watia e o mātou lau ele, ia ieila whamanuianga le ri. Ia iei lau whamanuianga, I plestene o le nei atunu o malana kapineta. La tōro whaia tu la whono le malo meleke. Me se la tōro whamasino ina tu la whono e whaia le au whai tu la whono. Mato te talo I iaila me o tono o la o fio. Le neiva yaso I ona wheau mga ruenga. Ta ape mula sara lau I mato I wheau whaitele ma wheau whaiteito tasi. Ta tō ma la o fio e manui ai me uma mato te whaia. O ngā ruenga whaua uma o le lawa yaso. O mato tuina I la o fio le li I. E vea matau langa e pa ia ma mali e lau whawhawhonga. Whai ma wale vi ia I lo suafa. Manui ai lau whanau ngā rurue. Ia nā la mātou te tālo whaitele ma la mātou o lenga. Tu whatasi. Tasi e ma te tālo lilo le tangata lawa ia te tu tasi. Me o lo pole ai o mātou loto. O loone e sila fia ma maumai. Tamase I e tali mai e tusa malolo whatuno. I lolo suafa Yesu ke riso lo mātou li I ma lo mātou whaola. O mātou ole ma wala au atu ai. Amen. Pese le pese te ina I tātou special choir ngā Messiah fio mai. Feel
mātou tauri maina le nei taulanga o to mai tupe o mātou maua o mātou ngāruenga. Tuna tu whalau te leina aero whina ngalo i le mea nei ta maa. Si e talia mai e tu samaroro whatuno. We give you our tithes and offerings, not just the physical currency in the plate, but our hearts and our minds and our thoughts as we offer them up to you. Would you receive it in your grace? In Jesus' name we pray. Amen. Fionga le tuala tatou whaitawina. Whengainga fō le wangali a luka on tau ko skuma lima. Tatou whaitau whina whai whai mua se whapawai whalupu se fulu. Our reading this morning is taken from Luke chapter 15. We'll be reading responsively verses 1 to 10 in the language of your grandmothers. Lucas 5 whamuamua sepulu la tatou whaitau whai iai. O whalatalata I a te ia tangata o la whonga uma mai anga sala e whamolongo I a te ia. Ana whetalai atu wai lea o ia le nei whata oto I a te ilato. A maua o whaafuata ma le oli oli. O te whai atu ia te utou, e whape foi ona tele o le oli oli I le langi I le tangata anga sala e to tasi e salamo. Ai titi e ani o tolu e to aiva ngā furu ma le to aiva e le tusa I ai le salamo. A maua o whapoto ai ana wō me tua o I maia o whaiatu. E tātou oli oli ia mā, wā o maua le tupe na le loa I a te au. I whamuia te le maile atua, ia e tātou e teimi uma tātou te whaitau ma whakalolongo ai upo ana whiunga pa ia. Tuma watu pe ia te ialo na lava viinga. E ale tu lava. E mo te lea tu whaafitai le tātou whainga ruenga e tu sai whainga ruenga o lava yaso o mawae. Fu tātou whenua I fifia mai lātou sa whangai ni malanga I le lava yaso. E le fu te whakalolongo tu fu he malanga fu inisio o tō le nei me yaso. Mea tātou te montinoa so se mea lava tātou te ta ape ai. Olo iai lava lo tātou ainga I le kalesia. E le whatalo whatua I le tātou ainga lotu le ni tae ao. Ia Misipouena I tātou paanga o mafuta mai lungo le ea. Nei mai e lua. O le matua o le lauma I le nei tae ao. Tu sai foi ma tātou tu si whaitau. E lava ma tutoe le rofo le tua. Mō I lātou nena nofo. God's grace is sufficient for the 99
that was left behind. O tātou maua mai le nei tai ao, le tala masani e tātou, ma moena se, tupena le loa. Le sui vaenga o le whaitaunga lea tātou te le whaitauina, o le tala i le tamama o nā tali e tōlua. Ape o le theme lava lea tasi na tali e le lii, le muimuinga wharisaio ma sātu kaio. Whai mai ua e nuti mea whatasi ma tangata na sala. O vai atu wharisaio ma sātu kaio e pe fia le lii e hang out ma tangata ia, less than optimal individuals. Ona mui ai lea, ona tausuai ai lea o te tai o whatutuanga. Ia ona si rola ia le li i whataoto ia tolu e pe o tātou masani ai. Ana tele lako teimi tātou te mafo whau i le ui i whamau mea nā ese ma le ainga. Tātou te mafo whau le rofo le tua e tuli ai le mamoele tasi leo te se. Teno teimi tātou te mafo whau e whapena. Ai ngalo o tangata ia na tutoe. Ngalo le iwa spuru iwa lea na tu i le pā. Ai alu le leo mamoe sa ili le tasi le na se. E ngalo le tama lea na nofo e whaife au le toe ina. A o alu le wii i le lalolangi e, wa ai le lalolangi. Ia tu wai wha Samoa e peo se matai e tausi na o a inga o rona tina o suafa ai. A whatutu nai i a inga o siona te maa. A whailawa o se a inga tu tele le ma whailawa na alofia le nei tūlanga. Wai whatapula a teimi. Mao no fuanga. Whaitawina fo ina ta mao ainga. Atu fo i se nu. E pese i o le whaao ngā e tai o nu o whautuanga mai tangata e le whainu. Aro wai nu kofe malana pari le i e le nu te iau a mai le manatu o lana pari le nei nu kofe. E whai e le nu. Ai whale ano i whautuanga tangata o lo i tutonu o le nu. Ia tele ina tau suwai e to tele o lau whainu. Ia na manatu la i o tatou e le mele nana sa wele li, sau le li i mole, iwa, amia tonu, le na sau mole mamo ina se. E le sau mole matua, tamalea na nofo i le fale ma tausi polo i ngā lo lata maa. E na sau le li i le ui whamau mea. So, for a very long time we've put a lot of emphasis on the prodigal son. Saying that if we were to have God's mind, and the church portends to have God's mind, then we ought to focus on the prodigal, but not the son that stayed behind. We should focus on the one that was lost, but not the 99 who was still in the flock. We should focus on the widow that lost the coin, but not the coin itself. Pio tai aula nei o manatu e tauna. I say, ba aia I le iwa lea, pio le manatu na. O le tala la lea I le mamoe se lau, le roa tasi, tu le iwa le mamoe, a alu se ili tasi. A tato double click lawa I le iwa lea. A tato tu lawa I le loto I mamoe e iwa suku iwa na tu I le pā. A tato te pena ina lawa whawhine to anga le nei tala. O na tato I lewo lea na ala na tu e le mamoe le iwa suku iwa. O na ua iai ato toa lona whatutuanga. O mauti noa le e ia
e le se sio le vaenga le oso. E alu e te whao e sawa o le ai I tangata ia. E fia ni tau sanga ua lewa. Toi siaki e tua I Samoa o la e tua le whale o le ainga le mesai ai. Si la fia le mamo e le mana mia le iwa sikuru iwa. Sana wha maru marunga. I wai loa e leo ana mamo e. Le upu moni le nei. I se tātou I e whaiwhanau. Le ala mi whia tō tele o tamiti, a mai ro tamiti te tō tasi. E alu umai ai, mawhau whau o matua. E le moe le tina. Sa ili se fufo. E loa umai matua le nā upu moni. Whapena fo I la leo mamoe. Ua se le mamoe le tasi. Na alu lo leo no roto e alu e mai le mamoe le. Po o fea o la pela vea ai. O fea o fieinu ma fia ai ai. Ai le ave sea lava lona a nganga mo le iwa skuru iwa le ki tonu. So the theme that I wanted our people to focus on is this whole notion that God's grace is sufficient for both the one that was lost and the 99 that was left behind. God's grace is sufficient for the prodigal son as well as the son that stayed behind. Le tala lea tau te liwhai tau wina o le tala I le ta māmala na whanau I tō lua. Iu tātou I loa le tala. Alu ta mititi fa mau lo na tofi. Alu wa ta mai no te fo'i mai lea. Na whailo lea le ta mā le pāti tele mō le tama lea. Fo'i mai la le tama matua mai le vāo sanga lue e pei na māsani ai. Tala au whaile fia. Whātu loe o no lea no tupu. Mele ona o lo uso lea sa wha mau mea. Le o toi fo'i mai ona pēa I lo leo le tātou povi. Le o fia lo te mai a te ia. Ia ona ti ngā leo le loto le tama lea. O te masalo le melena o tupu pelawa ia I lato. Lo ngā lulue pē ngā luenga ma sa ili le fina ngalo le tua. E pa ngā lea. Pese I o le whenngaro le tua e sopo loa. E le afe mai mō lātou, mana lātou tau ti ngā. Iu tātou I loa le tala. O I loa I le tamāle mea wa tupu o ne saule I whafu. Whai atu I lona atali I matua tā e. O au mea o au ia. Kuna winga o le suli moni o le ainga. Solo a I mai ai pe a o ma vai. Se mele le I loa e le tama lea, o le a e lapa matutoe le lo fatunoa o lonta maa. Mo tangata le anga, fatasi ma tangata le lei. Le maa moe le tasi na se, ma le iwa sikuruiva lea na nofo I le paa. Ma le atali I lea na whamamo mea. Ma le atama lea na nofo I le. Na whai le tasi tangata whai pisinisi I siao. Se pisinisi le lei o le whamamaina o vai. Whasoro I na matua e pangalea e le eisa na whanau e whaawau e le pisinisi. Ai ai as tangata whainga ruenga whamaoni lapang nei ai. A mata mai lawa I le amatanga. Sa whatotu eina e le neito e ina. Ina wawai wai lawa o ia ma o fia maroro. Na poloa I le ilana lo I e ave le pisinisi I le tangata ese lea e sa whamaoni. O lewa tau sanga o malue I a te ia. O le tala mo I ana elementu. Mai whapena le mea o lo tupu I le tala lea. Si o manatu le tama matua. Taluai o na uanga le lei lo na tama I lo na uso.
ami o le anga. O le mea nai le mawhai o nanga le lei o ia i ate ia. Manatu le tamale a pēro le pauale na o le povi o le ainga le o pē. A le onga o tātou maua mai le tala le li. E lava matutoe lo nā lo fatu noa. E malu ai e le ngata o tangata na se. Ia whape fo i tangata o tu i muli panga. Le lofa o le tua. E mō le tasi ma le iwa sifuru iwa. E pei o le ano le o tuswaitau le nei aso. If we look at prosperity, and you will see that if we only focus on that which we can see, that which we can measure, that which we can put our eyes on, then a lot of these things don't make sense. Because as humans, we're subject to time and space, the limitations. You see, when the father bare that calf for the younger brother, in the physical world, that's the calf, unless they have other ones. But the calf has died. And if we stop there, then we will miss the whole point of the picture. The father said, no, son, there's enough grace. What is mine is yours. Oa'uia, oa'uia. Meaning that if we go spiritual, we will discover that the elder son is heir to the throne. And if you go through your Bible readings, you will discover this notion that though Jacob received the brunt of the covenant, his brother Esau was also equally blessed, probably more so. Even though we think that Isaac was the one that received the covenant, but you will also see that God's grace also extended to Ishmael and his offspring. So there's enough to go around, is what I'm saying. And we have to have this abundant mentality in order for us to make sense of some of the things that are happening in our world. For some of you who are receiving this service in other parts of the world, we had an incident this past week where one of our young people, 31 years old, was assassinated on a college campus. And it has erupted a lot of different opinions. And I remember when he came here to Long Beach, the whole community erupted. I don't think they ever allowed him to speak here. But this is part of who we are as a country, as a Samoan community in the diaspora. We are subject to these forces. So how should we conduct ourselves? If a whewheo na tātou a vea matangata Kirisiano Samoa whamaoni au tutupu nei nei o tātou o tafa. Well, e tolu nai mena tusi e lau, whaimanui mo i tātou. Remember more, do not resent grace given to others. Ole manatu vale tātou pe aanga le leile tua inisi. Amanui eis tangata, ole manatu envious tātou. Le ai wa tawana tātou fia vatasi matangata. Tātou mo tinoa o lava matutoe le manui o lo tātou o liki. E whatofu lia ai tātou. Pero me mo le na o ne tātou wa ai atu is tangata o le lei o ne tātou matau o lea. Ma tātou resenting na ro lātou manuia. Ia melo no lua, count your blessings. Lopo mo I lama atapo kleki so se nea lama o lo iai, tangata Amerika, Samoa I nei.
e sili atu tātou nei lo tupu ma masiofo o le sefuluvalu senturi. Tangai foi, the basic middle class home has electricity, indoor plumbing, refrigeration, high-speed internet. That's the basic middle class home. Sili atu nei lo tupu ma masiofo malo Europa. O ia tātou antibiotics, vaccines. Ai e sementi ngā nerula ia wharamai, surgery. Here in California, everyone's covered. Life expectancy a tātou, fitus furuvalu tausanga. I lātou I Europa, I nā tausanga pe nā whāsa furu. Pe a whai ele mau ele smallpox, pe infetti fo I le tino. Nea ai, travel. Sili atu I tātou tupulanga nei ro tupulanga o mawai atu. The point is, o lava ne ngalo ia I tātou le manuia te leo le tua malona alofa. Lo ia I tātou. Ia tātou mo tino ai lea. O lo lava matutoe le tamau ai mo le tua ia I tātou. A tātou whamaoni lava I nei ti o ia I tātou, e whatupo e le tua. Wa o lana tala le nā, lana polomisi le nā. If you are faithful with the little stuff, I'll give you more stuff to manage. Tawana tātou I loa. We should learn like the older brother must learn that we have been standing in God's feast the entire time. Ia le mana tumuli muli, tu fita o whao le mani o le tua. Ama ia to whaise pāti tato wo iai. Tato whiwhia whatasi mai la to lo whiwhia. Ile rally nana tupui, Engilandi. One nafia, Unite the Kingdom Rally, na tulea tangata mo ia Tommy Robinson. Mai miliona ma miliona tangata Europa. No mai ele nei rally. Eu te le loa e alana o isi o tā inga. E pero inga nala o tala, a tātou whaalongo I le meo, puna I le manui o le tua. Tauan tātou tuwhi tau whao. Tātou whiwhia. O le whaalamo lango lo whiwhia I le isi tangata. Tau ma whai a o e ia, e whai a mga osi lo whiwhia. So wala mai foi nei tai au le whiwhia I mea la whai na whai a te au lava yasu. Oua lava ni whalamo lango lo whiwhia I mea whai a tangata I a te oe. Pele whai a tangata I a te oe. A ia nofo lava oe ia me responsible I lo lava whiwhia. Tātou a waifatasi whamanuianga le tua mo tātou uma. Ia me tātou whasoa leo le nā whamanuianga I istangata. O wā oro na whina ngalo le mo tātou. Ia o tātou tala le nā. O tau suwai, for sale, masatu kaio, o na hang out le li matangata ia pese ia whale o malua. Ai whamele li ia lava matutoe le lo whatuno. Lava matutoe le tamau aingo le tua. Iu tu fia I tātou whatasi mai lato. So I just want to say one last point for our young people. We have a lot more common with our enemies than the media and the social platforms would have us believe. Let me say that again. We have so much more in common with our enemies, much more so than the media and the social platforms will have us believe. And all you have to do is read your Bible, connect back to your faith, and you will find this idea, this notion. Each and every one of us were made in the image of God. You were made in the image of God. I was made in the image of God. Charlie Kirk was made in the image of God. And so was Tyler Robinson. But
But there's something going on, some insidious plan by the devil to divide us. And if we kowtow to those spirits of division, we will not realize what God has in store for humanity and all of us. That goes way back to the very beginning, when God created human people. When it ngalo le tala le tatou narrative, the violence mo mua lava na commit e tangata mo mua kaino i lo no so a peru aisea. Ia te lei doa. Hei na ua. A fio maile li, fa maile li, e leta dai o elo uso. No. A e fina ngalo ita lava i a raka. Ua e fasiotia i a tangata. Sio ngā wenga nalo tauna whai e tangata Kirisiano umo lato roto. Wa ai o lato roto pele o lafi ai le ita. Mena tauna fafomo mua. A tātou maua mai tātou mātua mo tātou tua. Ia ale whiala i tātou, check le mena. Whaina sa wei upu. Ia nā whaina i lero tino muli. O lava ni vaina i tātou il te apolo. O tau whai o ia vai le tino kiriso. Ia o te talo i tātou maua malosi tātou te e atua i ia me uma. Don't pick sides. Pick God. Yala tatou whai ule nei sanginga. Pese o te ina i tatou le ofe pese se lau walo se kutasi. Ia whalongo atu.
pese e tu sai fu mga luenga o le tapo inga. After tu fu ia ila tō pai e tato IT ma tato leo after fu o tō amane Yesu tuanga ma ia ila tō o matamata mai te whaleila tato leo ia ane se fu tato wata ia male babe fu e alua i le sangi ngai whafo ia i mwia lava ia tato ngā wengo le peyaso o amataina tato mantua i lato o whengai ngase ngase e tato tau sana ia la tato whai le tau. Let us pray. We've come to the end of our worship and now the charge is on us. The call is for us to be the change that we want to see in the world. Our last prayer is that you give us the boldness, the courage, the tools, and the heart to go out in the world and not make an epic change, but just change ourselves, knowing that in the process of doing that, transformation will exist in the world. O mātou o I le si ui o le nei tāpua inga, e whatau waala o ona, o mātou lafu se watu I ngā ruenga whai pēa loa ngā pa ia, na te musu ina le winga moni o fionga I o mātou tangata ngā lulue, mātou te o atu e le raro langi I le newe yaso, a vea I mātou ma mori ma wola o lau tala le lei, ala mātou tu ua, tu mo mai o mātou lunga le lofa tu no tele o Yesu Kiriso o mātou li whaola. Le lofa muti vale o le atua ta maa. Le man mawhutanga le motusia malo o nganga pa ia. Lunga le iai mātou malau whanau le larulangi au au. Nei o I le whakavau lava